Kurumjari, Coffee with Times of Manipur Ming Taviru Simbu Han Mutataram Okchiri. Ngasi ekuna unazagadori ba guest say atay kana sunate maruay na akoy yoga haibasi karino yoga na akoy miyobi haksang na kari kana piliba ngasi yoga si international gi oina adumba achoba fidama kandana hanakasu chauna palan tokhiba aduni aduna ngasi ekuna unazagadori ba si hauji azbeda adumba yoga gi head of department on thopubiri bi ASEM JAYENTI DEVI ni JAYENTI Hamtaram Okchiri Hogi Times of Manipur Haiba channel si Hokiba October Gitang Anida Manipur Chief Minister N Birenda Launch to Bidana Vitribigi country ni Funi Toyauna Tuan Balebak Sinda Adumba Manipur culture na Chanabi Singasi Ohanagi Padam da Hoi Lamjingba group na Adumba Sagajarak Hongjangni Manipur Asumba private satellite channel Lama Manipur the Laiba Vitribi Hunkia that's my Yahana Honarak Pesta Dr.jayenti na Kamai can be Kari Hobby as the Manipuri Amoina Aduka Yoga Gisuaza Moina Manipur ma oina di sigi channel tholok pase akhoi gi di yamna nungai bani kainoida akhoi na mafam da lei ko leiba matam sa akhoi mi su yam bana tam ne mafam amda yo Manipur se amagumba anigumba adaida hana dige akhoi culture gumba akhoi gi fazaba akhoi gi aheiba mayam se utti uningba kamai utka dage haibado khang bangam da bas maina channel tholok pasina Akoi di sisi angang singi oina haura ibe misingi akoi gi matam di am taw gre dubu akoi se even competition but awra ta su mayam dom ta kanam tan ubam phangi darbane ba aduna haziki haura ibe angang singi di sisi mogi di anauba mogi yam proud oi besu oi yare du matak ta su future gi di mudi yam bright ne loina ba phanga da bani yam nuaje da makhala lasing sis Dr.jayenti maru oina koi PhD tawdana doctorate fangdana yoga sida tuan ba azmi sida sahi taragi mathatagi tuan field sing the su work toroga lakpi bani maru ne yoga haibsi karino haziki matam da akoina yoga si asuki matik important orib si kaine khan bidak yoga haibase yog haibini ko yoga haibasi na akoina India dagi foreign country da chakraganda yoga haina hair kind of phaugi bane ba horukpam de ko India dagi ne ba yoga haibdi punsan bai bani Punzenba adubu Sanskrit term dadi hire mi go Punzenba haibadi yoking haibani yok haibani karamba Punzen bano haibda jibatma ga paramatma gani kaina hiram basta akhoisu khara tang khalle ko kaino jibatma paramatma ka haibase yengur kan the individual and the supreme soul haibani individual and supreme dom haibse yengur kan di akhoi gi wakhan pukning amasung hakchang ga punba haibani ahum se Punzen ba haibase Sineba yoga haise haiba matam dadi haziki oina di si maru yam oireba kaigino haiba da career advancement gi target achieve oina ba akoi topper ogi school da su aina miwonda henge sports to or so everything maduda kun chatlingai sida koi gi stress level se am high oiba ade cha ba thakum matam chana sa salaktre aduna koi gi brain da su sympathetic and parasympathetic nervous system kind like sympathetic nervous system ja kone loi season to eba stress hormones loi chathok podo dugo kone se hini phu ga sura akanda di akoi se collapse tar eba wathar eba laina ke ala kaino da ngasai gi sabam thokum batam da sadre adegi kaino da koi gi irin nei do ko Manipur gi ithau lei bani na kasu kai de ko na sa loi thapol loisan ngasi jani haying jani na har nung dang dang tang cha tum tho loi re am tang da cha tho ge ka hai base akoi na di nungai ba adugi thongna aduna di loina tokthokraba last di akoi brain da gi akoi na hana pi gi da myam di awaba nungai bi season na do myam da tang da loi season na thokre aduna hazik yoga habase changak ta yadre ba habidi akoi na hakchang gi damak ta isa gi damak tang kitang khanda da yadre matam khara habidi minute tara da ina minute kun kai gi no haji executive oil ba chang chana from pai riba director adagi teachers habidi akoi gi as a woman Manipur da di loina bak thabak tawi ko aduna nupa su nupi zo khoi thabak loin tawni isa gi damak ta yengbai matam su sangde office su chattabe adi isa su yengni me am si matam sida yoga di lai da na khoi minute manga ba khoi cha thape matam bak sangde haba minute cha thak pai su imana ba la hai ta di adu kandu da cha glass am cha po masem cha hoba natradi chatna tawi adu mayam sina yoga habse maru yam oire adu matam amal minute manga natraga tara dang kai thoga for example tiny matam dadi yoga se dum lo yawram
ꯇꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯩꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯖꯩ ꯐꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯠꯄ ꯀꯣꯟ ꯐꯦꯡꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯠꯄ ꯇꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯣꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯏ ꯇꯩꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯟꯕ ꯁꯪꯗꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯩꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯁꯨ ꯌꯣꯒ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯉꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯪꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯣꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯂ ꯀꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯪꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10 ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯈꯥꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯃꯛꯇ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯁꯨ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯗꯁꯨ ꯂꯧꯔ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯦꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯅꯪꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯒ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯖꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2-3ꯗ ꯅꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯕꯨ ꯇꯞꯄꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯄꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯕꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯒꯁꯤꯗ ꯌꯣꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯁꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯁ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯔꯥꯄꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯆꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯁꯟꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨ ꯇꯔꯥꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯆ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯣꯁ ꯇꯨ ꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐꯤꯡꯒꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯅꯤꯛ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯤꯕ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯏꯕ ꯍꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯒꯗ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯄꯟꯆꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯌꯣꯝ 5ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯇꯔꯥꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯟꯗꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯁ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯗꯤꯁꯨ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯃꯠꯇ ꯇꯣꯡꯉꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯠꯇ ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯈꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯎꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯠꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯎꯔꯨꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯆꯥꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯆꯥꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯟꯊꯔ ꯈꯔ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯛꯀꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯊꯧꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯐꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯔꯥꯁꯟꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗ 3ꯂꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯔꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯀ꯭ꯔꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯒꯅꯦ ꯁꯤꯡꯀ꯭ꯔꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯞꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯇꯠꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯥꯏꯐꯥꯎꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯌꯣꯒꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯁꯥꯡꯃꯛꯇ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯥꯔꯁꯨꯅꯦ ꯌꯣꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯣꯒ ꯁꯨꯡꯋꯥ ꯋꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯜꯂ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯏꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯁꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅꯦꯕ
ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯌꯣꯒꯥꯁꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯅ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯣꯒꯥꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯁꯅꯥꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯣꯒꯥꯒꯤ आसनसिंसे एनी अखोई चाही सपोज मंगादगी हौरो नत्रगा तरेतगी हौरो हजिक नर्सरीदा प्री नर्सरीदा इवन केजीदा मयाम तोहनदन अंगांसिंग सानहान बा एक्सरसाइज तौबा तोन तोन स्कूल सिंग दम याव हौरे मसी चाही दुगी मतंग दुगी मतुंग आसना से दरकार लेब्रा नत्रगा ऑल एंड ऑल मसी दम तौबदा कायदबरा कैली होय ओवरऑल ऑन तौबदि कायदे दुबु आसन कोई सूर्य नमस्कार हैना कोइना ट्राइन थोगी पोस्चर अम लेको मसीगी आसन से कोइना अंगांग ददि चाही निपान सुद्रिबौत तोहनिंगदे तौसु तोहनदे तौतासु राउंड अमा तौरगा अदै हेनबा तोहनदे कैनोदा पिनिन ग्लान हैना कोइना खंगनैदना दुइदो अखोइना अदुइ मतम लो यूज तौथोखरा कांददि मागी हंगी चाही मतांगे कोगी टिनेस मतम लाको मतमदा सीजन निंगाय लेहौदबा अदुगी खरा येंगबना अखोइना सूर्य नमस्कार से यारिके चाही तरेत निपान यौद्रिगे मोइदो तोहनदे अदर आसन स्टिल लोइना तौबे याय लोइना तौबे याय अदुइ मथक्तसु कैरियर दसु याम लाए मोइदा हजिक योगा हौरकपा हाइबसे याम फरबनी योगा हाइबदी ओनली आसन तौबदा नतेबा एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी ब्रेन न्यूरोफिजियोलॉजी सुमाइन तौदना योगा से स्टेप ओइ हापेबा अदुना अखोई हजिक अइना लेरिबा मफमसदसु पीजी फाउ लेरे अखोई मथंग चाहिदे येसु पीजी पीएचडी हौदोरे अखोई यूनिवर्सिटी दा अदुना कैरियर एडवांसमेंट गिसु याम लई अदुना गवर्नमेंट ना जॉब पीद्रगसु छात्र अमना डिप्लोमा हेक लोइबा मतमदा मी अमगी पर्सनल क्लास लगु मतमदा लुपा 10,000 दगी ना हौरे अदुना मोइना 1 आवर दा अदुना मोइना अहुंगुम लौतादी तोलोब से मोइना मंगागा लौतादी तोलोब से दुम फजना चारे युम चलगा तौबना नत्रगना जस्ट मागी नत्रगा सेंटर मसादा मयुम दुम हंगजा सु यारे कैनोदा पीजी डिप्लोमा लोरगदी मो दे आर सर्टिफाइड एज ए योगा थेरेपिस्ट हौजिकसी मरोइना अखोगी फैशन हाइगदरा चनबी मोइना अखोई जिम चनबा मयाम जी ट्रेन अमा लाए मनिपुर फजना लाए तोंगान तोंबा जिम मयाम सु हाई याम फबो खोंथांगनि लाइक दैट माइन तौरना अखोई सु ngसाई sana tamjarakaana haijarakanda minute 10 doisu 10 doisu kaithokanda leiriba mayam sing family gi thabak turba either nupa natraga nupi leising si tawu matamdadi asuki mati kana ne khali saidadi kari mot lege am kana ni kana bahai se gym zu chatba yade ko yamna gym haidi mayam yam kana obese oita di gym chatlurakanda su last ki end of the practices akoi yoga gi relaxation technique and am like deep relaxation technique and akoi gi haksang je akoi na chingthek tana mukthatana to matam da akoi gi small nervous system leiba uba phangda ba akoi na madu myam to loi tatliba se tear out to buni dana adu akoi na kamai na amu phagalaka da ge have se amu ngasai tatluba myam do amuk samjan han ba se kaino ga da yoga gi exercise na traga akoi gi last ki DRT habisna maru oeba tatluramani na am samjandabadi yadedana hazikina kamain tawgi gym dana tatloga tum phajatokpadi sum henba chaungde chakholakpa aduga last amagi muscles in the useless ore ke ino da elasticity leirakte haiba adegi blood flows me am the walakpani na gyms thado matung da isa nungai tabungba chikpa khotpagumba kha tawi adu gym duna phatte haibadi natte ko last ki mogi relaxation technique ama yaudabaduna ni same ni exercise di moi loi taunari bani last in practice ki matung da relaxation haiba se 10 to 5 to 10 minutes speed be yade ba maro ne sai da relaxation aduga tuan tomba disease gi ha kana yoga gi kuthang da gi hai tare yoga sinraga tuan tomba layong aru bo kya su akoi lang ba treatment to bunga me have gi pawle swai da yoga sna katai faw da karam ba yamna chronic ba disease na tra yamna khoi gi sathi ba leina hai ba tai ko na sathi na khan ba leina si even cancer bo hai ba kari phan ba me so far ha ju da claim to gi ba le ra kamai to claim to ba hai se in ai isamang na di ba yam to gre isamang na di mainly infertility da ina hen work to ko ada ina azmer lei leina azmer da gi university lei adu matung ina ai yum da clinic ma cha ma hangdok che hangisna women sings na hai ba khoi problems si le bisem ta mateng pang bi hai ba khanda 18 years sure azmer da lei se Sida ina ai imanabi manga taruk amukti
infertility de cure tawraga moi macha chahi manga subu yaure doctors da su dum moi masamak doctor ne du moi na haibne kamai toksiye na adu kanda ina nang noi di kemta na te relaxation technique ne ba spasm le ram sing do relax to hon ba adu kanda success ore adu na moi adu mai na adu basu le re hazik su ai inakta cancer patient ni ko kano gi brain gi ni side ma pura kothokrabane nakan gi sum nakan side se mai cancer gi lok thokui kan se si gi skull matek pog yaw greba adu mai anirak operation tawre ahom lok su bude ma se success oidana na wa su ngang bangam dre adu matak ta sat pasung ngam deba sumai leram bane adu moina ai lak padu da amtang di ying biu sum haiba ai ne ying di yeng ge do ko yum da di lak ta bi aro sini ai ne no yum da la ga di yeng bangam moy kai yum da ai di hours se yum da icha su gi matam lei university ta be ade halakan du sai matam se leite yum da la ga di ai thabak tong tong adum lobong amni haibis ne mon anyhow tawraga puraga la ai walk da tawraga da 15 days da mase maron se ngang makhara ngamak pane ba adu 1 month pura chat pangam me adu ne machan pa do na harang man gi da no me dubai do ko yu chakre halakan da mu continue taw ni na adu na leita ba natte haibidi disease side base akoina koksin jaba nga tane ba akogi day to day life ki lifestyle change na ne ba hazikan je lifestyle change am tawre akoi matam da aga hazika sumana dre kaino da nga sai matam du leitam ni chan chan khra chasan fast food khar chasan adugo timing leita ba do thaina di timing chap chadra hagulani kaino ma charani do school chalam dai da chak khang de charaga pukse hangan da na thai ba adu du nga sai school the whole day kun leitong matam da brain se kasum da watharak ba hebam leite halani chara ang walani mu nu lari am tawrani natraga tuition chalin natraga sanarani mu adigi nungdang na cha amu chara amu tumani chak tu sungan na cha thoe pung taru tare bi manungda adu den lifestyle se pasana chatpani na noi ne bi matam su leitre na dai matam su leitre haziti ke doge hai kanda breakfast su skip tawre lunch su skip tawre kaino da kainom chasalaga nungdang dang tang char tum ta di nungdang da ding sai potha matam ni na digestion to bu why heba kaino dang sai wa ki mem do relax na bo na do puk to ni matam do pi ta re na adu na sai gi haziki research ki matung ni na ai su diabetes ki kano da ne ai na to ai topic to type 2 diabetes mellitus ne si ke doge type 2 diabetes mellitus isu stress related ne ba ai di lifestyle change to pasina ne ba adu na koina chaba se yari ke breakfast skip to da lunch skip to da adu nungdang chaba de koina yam chadra su ka su kai de ba si anis na phasana skip to da na matam chana chara ga di adagi hakchang gi kitang sajen to ba hai tare walk chat pa khang de exercise kitang leng khotana to bu khang de sumai to da na to ra ga di lai ba leina myam se lak pangam de ba natra di akoina sum phamjan basna akoi isa se adipose fat myam se hendora kani ba adi tawning da ba yawra tala abni lum thar abani na adu leina myam se akoina isa na koksan jaba nga tani ba yam chumu hom thami doctor na duga maroi na khoi yoga siga spiritual siga kaya mari naknei masiga nakna ba pot leibra kamain taw isa five areas de spirituality ga yoga sti am nakna jani spirituality habadi akoina hairu ga di icham jam na ko yam luna haida bada akoina mi bu su nungsiba nataga mi am na wangang podo akoina positive oina logo haidi mi am na do haraga man mai ta haya bra haiba nataba akoina ema haise si oirambu ya in he understand khandabado haidi achumaran khangbangam ba haibase yoga sne haiba you should know the discrimination between the truth haidi achumaran se khangbangam madi nang yoga hairabani you balance that one haibado haibidi school makta chatlasu oza mana satra se loina pulap chamana ni yingbina haidi maning dei na maton ba adubo khoi sum khangapado oza khara madi first second third tabado hana sum tawe adui matam da aina su wakhanda khalaki ba dongna te no mo ai oza amadi oge aduga aina ngasai oza sing je hai phatte habana tigo moi yaudra di akhoi si oire is oire pongam de adu akhoi gi challenge amane ba aina du phattana khangi de ko ai gi challenge am legi ba ko ai su ya oza mo oiba ngam ge kaina ga aduga aina karigumba ai onda su
खंजगी खर ले बैक बेंचर कांगू सिसु ममांग द पुखलक के हाइबगी अदो अइन हजिकसु जुम तोई स्माइन तौदना कनो डिस्क्रिमिनेशन खंग बाय तारे ए मसी बैक बेंचर अंगांगसना मसी द कई द सोन गे हाइबदो खंग बंगम ममितंग येंगबदा अदुमाइना खंग बंगम सु स्पिरिचुअलिटी अमनी नत्रगा युमदा मी अमा लाए नत्रगा इमानब खंगदे हजिकान खतनबसे इमानमसे नुसिनबदने हेना खतनबनी माना दुमाइ हाइदे एमतंग अमुहन मा कौनरो कईनो अैना मागी मतंग याम पांगीबनी अदुगा माना सुमाइ हाइबा हाइबदो अदुगा अखोइना मदुगी लाली चुम्मे हाइबगी वारी सनबगी मतम अमत पिनगीदेबा अदुना ngसागी मिस कम्युनिकेशन लेरे मिस अंडरस्टैंडिंग लेनरे सुम मयामसिना सोइनरकपसिसु स्पिरिचुअलिटी वाटपदगिने स्पिरिचुअलिटी हाइबदी आइगा अमगा ट्रांसपेरेंसी लेनबदो खंगनबदो सी माना सी हाइबा सी नेगेटिव ओरमदबसु याय हाइबदो वखंदो खितंग खंदनरकांदा सी सी ओरमबसु याय हाइबगी ओजामक्तना चैरसु अइना हजिक फेसबुक तसु सुम येंगनरपन मतमदा इमानबी खरन ओजा खरगी खितंग सुमाइना हाइबसु लेको मादुना माइ चैगिबदगी अइजे हजिक अइना सी पामकिदबनी काइना हाइबसदा ए थमोइद खलेबा चैगिबदो अखोइसि ओइरेइसि अदुगिने हाइबा ओजादुना चैरकपदगी ओइरेइ नत्रो ओजाना सी चैरे कबे खंगदना चैबनिना अखोइना मथंगददी माना हाइरक खुदिंग खुमगे हाइबगी थिजनबा म यावेबा दुना स्पिरिचुअलिटी से अमरु ओइ हाइबा इसान इसाबु खंगबा हाइबसने स्पिरिचुअलिटी हाइबदी यू बी द बी फर्स्ट हाइबदो आई हक्सांग नंग हाना बी ओयु अदुइतादी नंग अदर मीना हाइबे मैमजु खंगबंगमनी मीसु सेममनी बी एंड मेक हाइदो अखोइना आई बी ओइतादी आई कैन मेक समबडी एल्स अदुम बने स्पिरिचुअलिटी दी अमरु योगा सु यामना मरी ओइने अदो मित्तंग उशनबा मतमदा अखोइना सोर क्वालंग सानरे सानर मतमदा हक्सांग द कै तौरी तौदगे से खंगमे अदु मी उशन मतमदा मी यमना कनो हाइरंबा खंगदे मी यमना सावरंबा खंगदे अदु मतमदा नंग फसना डिस्क्रिमिनेट कौंगमनेबा ओ मांगा साइ लाइदो माइ अवाब म लेबदगी साउनिंगबदो हाइदोपंगमदबगी एयंदा सावरा चखिबनी ने हाइबा म खंगद्रा दैट इज आल्सो अ स्पिरिचुअलिटी आइन हाइड इचम चमना हजिकी ओइना खनरदा दे दुने इमानबी खंगदे अमा खंगदे खना साउनिंगबा लेरे हाइतादी फमिनरगा चा ग्लास अमा थमेगा नोकमिनरगा कइनो अचुम अरांदो अदु खंगदोक मिनरगा लोइसनबसे जु योगने हाइबा दि थबा अमा तबदसु डॉक्टर तंबी अदु मतमसु लोइसले अदु लोइसलकपस दा खोइ मसी मणिपुरगी पाउसे सिंगदा करम करम पाउ मरुइबा फोंगिबगे अदुगा जस्ट योगी ओजाम ओइजरगसु नतग एनी फील्ड लेजरगसु सोसाइटीज द करी तौरिगे people gi as a layman oin obviously yai magi opinion ju kari no have duni masi oza Dr.jayenti degi khangna duche maruna ji akhoi gi pongna phom pau se da phongi basi ngarang state journalist award pongna phom gi editor Robindro da best editor people's chronicle gi pomi bigyan da rural reporting award khusin da kre journalist sing da health scheme gi kudong chaba pigni haiba chief minister phong do phom se ngasi pongna phom pau se da yaure sangai express da su आया ममानरे नेशनल प्रेस डे पांगथोखरे CMHT ना मीडिया की म्यूजिक काउंसिल लगनी है याफुम यावरी गसाई मरी लेने अना एक मैम लेबसिगा असेंबली गेट ता पुखाई खरे अहुम सोखरे बा पाउ से चाउन फोंगे संगा एक्सप्रेस ता इचेल एक्सप्रेस जो एम बा खिंगरांग नेशनल प्रेस डे की थोम जेपे मीडिया की म्यूजिक चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंग मांगदा याहो नबा कैबिनेट खनरगनी मोदी गवर्नमेंट ना मियाम दा वासखिबगी मायोक्ता थबक तेम दा पाइकत्रे राजनीति की ओहंग बलाक लेबा कोई इलेक्शन में आगे कांग्रेस ना होनबगी वफुम यावरे अदुगा होयलम पाउ पाउ सिगी सु या बाइस्टर जर्नलिस्ट अवार्ड हाइरबा पाउ सिगी रत्नेश्वरी बिजोय रोमेश्वर अदुगा ज्ञानन बेबिचा यावना पाउनी पांदा स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड लांथोखरे पाउ से चाउना फोंगे बोंबो खाइबदा बीएसएफ म यावना अहुम सोले पाउ से चाउना फोंगे नारोन थौदांगु समानरे पाउमिसिंगदा CMHT कार्ड पिरगनी सरकार सिबु ह्यूमिलेट तौना बहोनरक पसिंग लेमना थारोय CM हाइबा फुम यावरे 15 फाइनेंस कमीशन दा मणिपुर लाइबा खंगलगनी MU वाथो कांग्रेस ताइसनबा इकाई निगाई नि हाइबा ओ इबोबिगी हानग चीफ मिनिस्टर फुम यावरे सना लेबाक पाउसे दा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सब कॉम्प्लेक्स दा बॉम्ब लंखिंदोना पुखायन करे मे हम सोकले लमदम से दा हाइडल प्रोजेक्ट पैकेट पदा इकोलॉजी की फुम खना दबा यारो हेबा डॉक्टर तथगत तरोय गो फुम यावरे अदुगा कोई इरेबाक पाउसे दा सु यामना ngrangi पाउसे नेशनल प्रेस दी थोरम यावरे सोशल मीडिया लाना सिनमना खुनाइदा अमांगबा अमदी मीडिया कम्युनिटी दा अकाइब ओय हेबा सेमने फोंदोप लेरे असेंबली सेक्रेटरी की भूम बखायबदा BSF में यावना अहम सोले हेबा पाउ यावरे Dr.jayenti लाक्सनिंग से मरुइना कोई पाउमी सिंग लोरिबा रोल से तुम खंगबिरमगनी
Kamani yang bisda Manipur ki sarkar na ngarang national press day tobaga moi state journalist award pin na khwaidi phaba adumba journalist in khallaga award confer tawdana moi sinagre Pawmising a lorry thong si kamai yang bi aduga even chief minister na high river pawmising in the munta chief minister ki haksangil tengbangda consilagani kaina phongdok pose saida Dr. Karimole new initiative ne sidi amna phabani haidi thaine gi matam de sigi mayam se uba phangde hazikti technology gi matungina sumba mayam se phangbani na moi de competition ma manung da la amgane ba that also a positive one not a negative one aduna ano mayam da moina changa thizalaga musu puthokna ba hena mayam da phongdok pangam bagi ne aduna sidi amna ai gi matungina di am good initiative oina aduga pawmising lori ba thogdang se yeng kan da chief minister ki haksegil tengbang haidana khoi lupa lak ani gi aduga lak manga gi leng matam da khudong chaw pi bi phum du cabinet ta puthok kan da pawmising gi yeng ga aduma council ani kaina phongdok phum si kari mo le saida Chief Minister hakseng tengbang pi ba hai tare pawmising da sarkar na pi gi have se swais da kari phawbi he sidi yamna aina skumbada yamna chumbane tawhum zu toe pawmising di modi makut thoi hapaga chatlini adu concern bini hai ba hai di at least masisu achuba role mani si yoina di ai matungina di phabane hana kali haji maroi na mapan su yam koini leibire azme da smaina khogi lamdam sida bum phukhai ba dagi asusi ana so pan thu pawsi taba matam da kari phawbi lamlat na leibani adaida mayam gi lamdam du leibire sina kari khanba swai sida di kari tohoning da ba kari mot lei doctor gi ada lain hai noi gi mafam sing se pura kano ni insurgency su hai de moina noi se kano terrorist nga to or mane Jayenti ma'am si to re se aina natte aina sum phazana hai akoi gi mafam se anung sigajani am phagarjani adubu insurgency leiriba se mafam kudim ta leitaba natte akoi di border area su oibani na and the higher adu su kitang mamit mo gi su kitang kano oina su kaliko asura horak pada su yam tawe noi di mountain de gini na noi di chingmi gumani na haira kanda nga sagi akoi na tok thorok pangang thorok pasda moi da noi di kamai khangi ba haina haiba naina akoi se mountain mata to nati akoi di valley area ni aduga smile to is this dum haji kashmir to isni delhi ju khangong da dum tholi anywhere mumbai da so dum to isni sidi siumba sidi dum akoi ne dum hingi dum loidorobani amai ta hajana moida khoi explain to birambado yam tangai pha da duni manipur pan da laiba sing asina mayam na da uriba khabar da phonga kanda duna yarma khe khoi pa se sing su development sina mang tha si development na mang tha ba se maru oi bane aina so adum any classes lo matam da su aina puthoi se oni akoi gi best culture ne haibadi the way we walk the way we eat akoi na cha badagi thak badagi chatpadagi ngangbadagi phazaba ngatang haiba moi noi mafam da tadi chatninge na haiba aina noi sisu noi culture sisu phazade haiba na noi culture so ni adapt togani being da ko ba na haiba msle nang na chatpa mafam kudingi culture do nang respect to adu ta di mina masagi nang gi culture so dum respect to kadabani moi chabadagi thakpadagi mina noi chaning da bo oira ta su harauna charagadi mina su nusidana adu chapmane haina adumai tawrga aina haibani na mayamsina mafam su yengningi noi do kamai tawjano aina su yam nungai jabo koi culture gi de khoi dress particular oibase size moina yam ngawe ba noi gi unity oibagi noi gi culture se khoi moi di sadi lohong bakang de mi ma sirasu dum angang banga sila jaboi sabo loi dum chatnei akhoi gi chana akhoi gi phajaba se urga do moi do yamna puning da moi haib amtang chatningi no de da pubiyu kaina ga yam nungai ba hauzik tang kuma thodi ki sangai festival su hangdo ai chat ba ngor simu matam se laga yeng sam nungai ba adu sarkar na su yam phajana khoi traffic system ga semgatana tawrba agi yon the hospitality yam na phajana tawna ba form su simis na pil tawre thank you very much Dr.jayenti mathangi amu tholakpa khudong chaba da mu unaraga makha ta na mu wari sanaba gi tanja lawjage ngasi chilo matam gai thok pirega atuma times of manipur gi studio de lengbirak tana phom gar thambir mu da ma times of manipur market gi thagor phongdok seri ngasi coffee with times of manipur matanga sai sinjari mem tabiru singbu amaka na khuram jabo lorina kanina bi athang jeri